Ka Office District Sports Officer kalapan benapat ba balapan sange eno Shwashipor ya Lumpung District Level Inter-School Athletic Meet Arhajar Arpusau jongki school ki bahab hapo Ribhoi District namar ka jingjur palat ka jingshit ka Mariang. Uba Bobby L. Nongbet District Sports Officer Ribhoi ulapan bena shisngi syaban sedang yakane ka Lumpung balabu renti banlong hakashi tarik ar batlai tarik yayong. Kibor Senshar District kila betha ya katanat sports ban pensange no Shwashipor ya kan ka Lumpung namar ka jingjur palat ka jingshit ka banlong ka daw bagi kena school kin kempang bat yap ler na kan ka jingshit. Uba Bobby ula kentu ya ki kena school ban penkre bahaya lade ban shementa ha kan ka Lumpung hadien ba ka jingshit kerang kasuin beneng kan hiar. Ya ki tarik ban penlong ya kan ka Lumpung an sapen bena hadien syabaro ki school kan ka district ulaong. Ti nakaliang ke office ka hab mentip ipisia ki school ki wan simenta biang ba kinang ba pengkre kini ki tayo wan let's say how ki kini hapo kasan tarik min persyam pendap no kini ka district level marba ka state level ru ka dong how ni ubnahi how last week jong ni ubnai mi ti dengan kerpat bagi school boro bakin lang kiwa pengkre kena baik but na hanon ka por ng tip no ipihi bagin stang kini ka district level at kumjuru ba ki kena kidang kelanmet kidang pengkre ilade kang ba kinyo pendek bah kini ka chadik ni bless you.